Te tono lo manuia ia le nai tūlangi, ma le nai tūlanolangi o lo o whapea ono tō mafuta mai ai. E le o mawhai fōi ona ve sele ngang whaftai i le tua, na o awanoa o mawhai ono tātou maua yaso ta itasi o le vaiaso. E fōi tātou nunga o na ua aulia manuia le aso sā o le toi tū. I nisi vaenga o le lanolangi o lo mawhai o na no nofo mau mawai o tātou tangata. I fo la le tatununga. Ia. O tatu o tiute ai ma faiva ta pena ale tangata lava ia. Ia e le faia ona a be sele nga tuli loa i le nga faftai. Ona o le tausia pe o soifua ma lo wola. Io e iaso ta itasi o le vaiaso. E me se fo lo tatu ia i le weekend sili fo ona faatauaina. Ele la lolangi Kelsiano a wafo ele fa pe ole Easter ia po le afo e seta ele fa manatuina ele la lolangi uma ele fa manatuina isi tu inga tartonunga mena e lei ona pe e se foi le va ai ia male lau telenga ole nei soi fonga male ola o e soi fua ma o tatu wolai a tatu faftai lea sa tatou iai vai aso paia lenei tapili io o mai ia na utu i le aso sa o le toitū o le aso ia lea ua i le mafofauga foʻolele o le ua i totonu o le tuʻugamau le tino maliu o loo i totonu o le pogi sa o le ia matou leia le matou tulagi o outou ina ai niusila ma samoa ma atunuu ma o le aso sa le aso ia o lea ua outou faamanatuina ia le aso sa o le toitū ai e matou teleʻi taunuu atu ia i o taeao la matou fetoa matou taunuu lē i le aso sa o le toitū Afio mai a Iesu e ina afio mai ua nau te leia te oe o matou loto nei Iesu e na oe Olo matou faamoemoe le faaola o le lalolangi nei. Ia pule pea mai se ia so o atunuu e oli oli te leai matou. O le nautau ta inga lava lea. Mai so se tangata Kelsiano le ola nei so se tangata faatuatua so se tangata taritonu o le faanaunau taʻiga ia o matou taritonina lou afio mai ia e afio mai faamafutaina o matou tagata faafetai o lea ua iai nisi o le lalolagi i le faamanatuina o lou toetū manumālō o loo matou iai le aso toʻanaʻi o le aso lona lua ia ae matou te taritonu lava ia pe ese lava i aso ma le faagasologa o aso a o le taritonuina lava o le aso tolu na e toetū mai ai o le vai aso sa o le uluaʻi i aso o le vai aso sa ia a o le tatalo tamae ia matu iai lo matou ola i le aso a taeao lenei aso ma ona fuafuaga tamae faafetai i lou agalelei walaau ia e mafutaina ia le tautua ma le auaunaga le afaia nei lou agaga paia e manuia ai mea matou te faia faamolemole faamagalo i matou i mea o matou sesē ai i le suafa o iesu keriso lo matou alii ma le faaolaʻu ole ma valaau ai amen.
So jadi lo pina lang una may lau tatalo pili piya oleh na ya manatule ua te ilangi le tatou tuta i matangi sa u te pina le tatalu a fi te langona mai ia o te whaamalu tu left over e tupe ia o lea ia o lea na off mai ia lo mic ia le faina tarsia a whape te lo langona ia le sa te pina ia wharongorongo le leo mai pe ia o ina o le aso tona ile ne ia mātou o le aso lua o le vai aso sa le aso lua taruna maliu ia Iesu lona tatu whamanatuina. Tai au le aso tonu ia i mātou nei o le nā ua whamanatu e utou i nā nisi vaenga o le laulangi ia le aso sa o le toitu ile io o mai le aso sa o le toitu ia mātou ai po le alava le o ia whaftai pe a whapeo nana langona. Po le alava le fesuia inga. Ma le ese senga o tatu teini. Ia le lava o tatu whaitau lau tele e tolu aso na maliu ai na whaata o toli ai ia le tino maliu o tatu o li i le tunga mau. Ia o na toi tūrole i le aso tolu ia pe wha upuina whapea o le urua i aso o le vai aso sa. Ia a fesili po le ale whaitaunga o le urua i aso o le vai aso sa. Ia o le aso sa ma fu i aso sa le urua i aso mumua, aso lua, aso lulu se i o ai na tau le aso tō nai o le aso fitu. O lona winga e maliu le aso sa. E maliu le aso farele. A tu e tu le aso sa. Ia terenia tala o le tu e tu tai au. Wafu le ngai le sa por kala me tai au. Te maloro tai au. Ia au te loa tātou te pepese am tātou o sana whaasasi. Nau o tō whaamanatuina, ia o tātou malava le nā. Iwi nei le io o iai mātou nei le nei malo. Ia o le taratonu ngara vai tasi. Ia o tātou le nā o le aso lua. Ia so le vai aso sa. Whaamanatuina ai. Tāua i o lea fe au o le tuetu. O le fe au whaftai Emile. O amai o le uso. Ia, whaftai o nai manui oi. Ia, whapena foi. Le tō tele o i tātou o lo o mafuta mai. O Fotuariki. St. Aute Fotuariki. O Wheel Yando. Oi. Evo, lave, valu ono wha. Ia, lelei whaftai. Nela ngona lelei. Ia, whale nā tapu. Malo fale, ia malo whaftai, ia malo fo ia lite te e vale, malo lite, ta vita lio, talo fatu tatu totua male unanga, Rosalia La Fonga, io e tasi leta, o Simi Timai, se tiri lo fa leoro sofa. Ia, patalo fatu ia te wila, Maila io 7100 patalo vat foi a Sao Leone New afa esse ia fa pena foi I Mahuch pa moniat foi ia le aso le eseta e ui ona na u tu le toitu ia pa moniat tu la sa tu ia te utou I nai au kilani
ia patalo fatfo ia simi soifua mania i lo sunga tula epa ia famania fo ia o simi sai mai ti mai ia o te lieta JSJT patalo fatu Happy Easter ia fai mas stake ya histake ia Fatima ia na Fatima histake ia faftai le felo mai Maria le sina tavai ia le na ia fatara fu tatu malo io te metai o Winnie Samunda ia porta metai a mo fanua ia pamanit fo ile saur tu ia te uto i New Zealand au kilani ia langa le la pila ese New Zealand ese au kilani i New Zealand Australia Samoa tatu uma ia fatara fatuele tautua ma le onanga ale si ufonga o le trai fo ia tatu o fatasia i le tau aso o le toitu taunu le matu fulaunga i le saur tu taiao ia langa le tatu por kalame taiao e pio mere na tatu ti ia o le toitu atasi ua toe tu mai o le pese tatu te o sana ma fia ua toe tu ua tafio la pe ana le toe tu nei ana le toe tu nei e leila se meta o se afoi le se meta o se tala le ua pauale me mauale upu tala ele ina ua toe tu Yesu ele maua se ingoa tala le po se gospel pe ana ngata Yesu i le pongi sa o le tunga mau so le mele len fafetai tatou ni tangata kerisiana mele len tatou vivi i ma tatou fafetai ele pe ona fai atu ele famanatuina isi to inga tatonunga isi tatonunga la tu te le tatonu ia Yesu io la tu te le tatonuina foi la le maliu ma tu o Yesu a tatou patipatia e tatou o tatou tatonuina o tatou fatuatua iai mo tatou mauti noa ma le manino e iai lona taimi toe a fio mai paurea le ai misesi o tatou e loa le taimi o lona toe o mai mo lona toe fio mai pe sauna nei pe sau taiao pe sau lesi se lau tausanga o me patino le nai le ngata i le ri e o ia Yesu fa mai Yesu na te le lona o lona ngata i le atua mea na ia pau ar ngā rua ngā tātou taritonu fatuatua ma whamoemoe au se isi lava mea o tātou whaitau po a whea tau nuu mai mea na tupu ele mo mea o tō anga o tātou e whaivaloanga ioe ua fia se au whaivaloanga e o whaile mea lea ti ngā lava na whaitau atu le laro langi o le whai matuspa ia le ai se tasi na te loa le toe fio mai ai fa longo nei o to tele tangata e fo isi lotu ia fa fi au fa pena o latu va valoina le taimi o to e fio mai ioe a oe ai ma u le kirsiano taton ma le kirsiano fa totua o tatu tatonunga tu ile tu fa italia le tu o le me patino na ngata ia te oe ma u na o le tapena la votatu ia mauti noa ia o mai le temilea ua tatu te pena a o mai o tatu maliliu ia tatu rola ia le sa o me fo le a wafu e mena fe atu le ola fa vau le temile nei le tatu te ola a o tatu maliliu ala tatu o le mauti noa le tatu le ola fa vau e fua i lo tatu mea ia tatu te ola ina le olanga nei ile ima sesi ele o le mafufonga fa kirisiano na e o tifo o i loa kirisiano e alu le ola fa vau ai lo tu nga mafufonga tu e fure le tatu te mafufau o le se longa tu te fioti ia to a o melo le fa vau ele operating of a pena si matatu o le temile nei e te o tifo o te otia o te tau ona o loa le meu te ai e o te alu le manga a e te alu le manga e o te alu le vatele
o te alu le vapiapi. Io, e le se le tala le fai atu. E tau te iloa la le mea na a tau te le fioti. A wa fai le se mfainto suia i to tono o tunga mau. E le se mfainto e feli wai. E le se fa pela la koe pona ken ia ua moi ini o tono tunga mau. O le lo loto le na le mele o te feto ia te o sa mo le ta ua le na o lo tatou fa pifo o le taimi le nei o le taimi o le ola fa vavau ne o tatou ia. Eo. Na, ia. Mani e tele la sartu tu i lo tatou o tunu. Se taimi ia o na me fola ia leo le tatou paanga ma le tatou o masani ia le talenga ia mo fanua tupai. Kera. Tele nem ta up. Tele nem ta up ua pe ona tatou tartala no ia. Ona ele o sole le o asale ele o asale ele o asale vai yaso mo meu mea ele o asa soma meu issues esse io ia fatalo fat foi ia fa Samoa o mai o mai ainga ia lo fatalo fat foi ia fale valu na tapu e masemi ma ia mai tatu uma timu mispati talo fatu tatu tua mal ona ile nei vaenga o le afiafi o le masina nei o apelila masina nei o apelila pe ana fa apele aile foi ele aile me o le snap election masina nei o apelila fto afa il palo tele le general election na tatu tu masina nei alu le vai somo mua o le vai so na lua pe ana le oso fa fose ia le tatu palota fa top tope lena fai oi fa masina November I mean Augusto a lefta tatu tu vai tonu mai i le masina e a toa le lei iai le 5 tausanga o le nofo inga o le taimi o fiame on masina nei io e masina o perila le ngata la ina atoa ia ile no fo inga ma fai foi o masina ni ton fai el palo tele le ngata fo le atoa nei le 5 masina I mean le 5 tausanga sorry le se atu io se atu tala i masina o tausanga 5 tausanga le nei atoa iai ma fai ai le palo tele pe ana le ai le palo ta fa tope len fai au kuso ia au kuso mo au kuso al suiva either 19 or 29 o kuso to sang len tene ele ngata la atoa nei le 5 tausanga o no fo inga afia me malana fanga pe ana fa pe ele le snap election a ole masina fo nei e atoa iai le 5 tausanga o le case fo le su e nei tangata na maliu ai le tamaonga tu au atoa le masina nei io e si fa utala i sam 5 tausanga langa o le tasi le me fengo fiai na fai tau fa tasi tausanga o le fa moi moile ta lo fa loi o mai alo fatu fa fo wina tanielu pia tasi le me fa fengo fiai na mana tua fa tasi ia le no fo inga fia me le 5 tausanga ma le maliu o tamatiti o tamaonga lea fai tau fa tasi ia langa fo i o le vai taimi ia le na mata mai lo fo i male maliu lea ia lela uta tu vava i le matu ia o le nemea o lo sa ili ma o lo sa ili
o lo sa ili pea. Pela amata tu ina le si pela amata tu ina le kislena. Tasile mea ina ua lau le fai unga ole afo. Lau fai unga o whamsinonga ale to ono la fie tonu le fionga le li pale mia. Ia ma leo. Ia lang ortangia alimongi. Wan kangi limongi kangi maleli I sa fai komsina o leo. To fa ia au Filipo. Alu mea toe tāua na te toe whaalongolongo iai ma toe tata iai se manatu le nei asu. O le lau tamwhepeta le whaamamafa le mele o le nanga le whapea na au mai lunga le whamasino. E toe wa ai to toa iai I mea ia. Tō raulau mai lola I o mea ia. E a fiela ma le mele o le plot to kill. O le tapena e whai ia se to assassinate. Ia pe te whai whasioti ia stangata. Ia, mai le toi aloani tala o leo o tātou whaarongolongo ua au mai toe whaamanatu mai ia o mea la umana ia lento e whaamanatu e te tau o na iaini sa ilinga fau. Tā ua e whaila le whaamasino ina utarano ina le mea lea. O le mori mau ar tangata ingo ia tupai sa pani le lei ma le whanga. E sa, mori mau le leo lea. E moni, sa iei le whana. Ioe, sa iei le whana I le tu a inga o le pistol. O le pistol le pule tau mai. Ia, le ngata la o le mori mau a le tangata lea. Au ta ua foi le whamasino le mori mau. Na mori mau e foi au apa au. Filipo, o le former commissioner. E sao. Nei e ta ua ila na mori mau ia le tau pule pulenga. O le tangata valeina, maalia e ai ia lem ta upu. Ai le ifaya I ai se suenga. Lem e mautinoa na ta ua menan toe langa ai e whamasino. Ona ua ta ua e le li I sa whaimkosina. Manino le lei na ta ua I lana mori mau. Ia tasila le mele te le whawhiti tangata. Le manino le lei ia le tūlanga o le ta ua e le sa komsina I lana mori mau. E sa ona iai le tau pulenga. Ta ua e le si mori mau le li o te vanga sapani e sa ona iai le whana o le tu ainga o le pisto. Ia, le utanu mai tātou paanga fo ima le malo nei e fiafi. Ia, malo le soifu manuia, malo le whalau manuia I lau fionga le tamaitai. Ia, I lau tofa mua whanua, malo le whalau manuia, o te manatu la sani o toi tu ia autou. Ia, o te le lope na e anga I wharsa, ia pesa, ia e pole alaba. Ta o whaatasi le asar toi tu autou langa le ese por kalamitai au. Ai fio mai ma whatalo ka mai ilo tātou anu, tunu mana ia ma tango fielo la ei. Ioe, ia, langa o le vaitau ane I o le pepo. Vaitau nene I o le pepo. Ia, malo sei ma tango fie. Sauno ia. Pawhilo I letu. Ilo lango natu e. Unmute mic. Ja, maua mai. Ia, o ia. Ja, malo fo maua tula epa. Whaftai le lofa maleanga leo le tua. Wa la fai mai whanunga le leo tai au toi tu. Mi I ailo na lofa malonga anga lei. Ja, wa whapea na tato maua le nei tai au fou. Whatalo whatu I tato pa anga masani.
sunga whawhiangainga so se whatawhaitaulanga o lo o lātou whapea fwoi o na whamanuaina le nei aso sā o te tūman malo. O le aso sā fwoi o le whamantunga i le tātou e kālesia e whakasā. Ia, malo so i fua maua malo le langi mama. I whatalo whatu fwoi i to tele o tātou pāanga. Ai mai se tinama ta mā tutua. O lo i te tono maotanga se ngase, te tono maota malawa i ainga. Whapea ai o tangata mā tutua i no fuanga lo tau si ai lātou. Ia whapea fwone mamalu lau tele o le tātou pāanga po o tātou sui lango mai le tātou au nanga. Ma lo le folau, ma lo le sui fua maua. Patalo fatu fo i le tātou le fionga le tātou palemia, whapea fo le kapeneta, masio tātou malo. Whiangai fo i lātou, manisi fo i o tūtua noa, ona o le tāpenanga o le whalawasinga, o le whatua le fionga le toi ina, po le fionga le Minster, o tālonga ia sewa muli fasi toma, ia malo. Tātou ave ia le whamalo mat whaftai le tua, ia whapea fo i ona tātou whatata noa o ani mea o le a soa ai le pule, ilo tala noa. Maua se malamlama anga o tau mama ua foi. Ia pa foi ni tima inga po ni fotuanga i ia le atua. Ia alo mai atu la epa, ma lor soi foi ete. Oi. Malo, whaftai, i oe ua e whamanatu mai ia le malo whatua le fionga le Minster. Ia, talo whai, ia whamese le atua, na ua batulo punga fwai masui ta ua, ia e whamese atu i le ainga fwoi. Ia ere ngata le whaletua o le fionga le Minster. Ia a o le lefo i sa whai ma ko whandu tuila, manua. Ia, ma nisi o i tātou ua tāli loinga. Oni lava. Whamese atu le atua, ia ma whamanui atu le sāro toi tū. Ia tapaanga ma wō o lo mwhai o na mafuta mai. E ui o na o le matu tele tū vai i ai. Ia pia o na tau whai atu ma whanua. Tātou ave ia whaatasi o le nā i lau tū le aso le toi tū. O na ele statu por kalameta e au. Malo. Ia. E te tau. Ia. Saunoa. Ai o na o sia o whamanatu lea e ta te lei a matalia le leile ta po kalame. O se whamanatu whaafautuanga tu ua lalo i tātou sui lango o le tātou ainga fast globally. Mōmua o whaailoa mai se whautuanga e whaailoa atu i tātou sui lango uma. Na ia tātou whaaloalo mia a tātou sui tau wā. Wa uma na whai iai se whai unga po se whaatataunga a tātou teitai whono ma le ainga fast i Samoa. Ona ua iai ni tusinga i lunga o le social media, whaapea ai ona o ia ai le vātapu ia o tātou suitau wā, e ni la fonga na laulawina ai tamarianga o nei suitau wā. E le se ai inga le al tātou ainga fast, o le tātou laulawina whaapea nei o ni la fonga. A whai o sau manatu po se manaonga o sau sui e tau wā. E au ona manino ia tūlanga, e le mawhai ona e nofo lava oe, ma whaaulu ma whaasalalau whaalawa i tele, se sui tau wā mole vaenga whaupwhai ale fast. E au noa ma se whaatananga, mai le taitaifono ma le ofisa au tū, o le tātou ainga fast i Samoa. Tātono, tātou te ngā lulua whaatasi mo le manuio si o tātou ainga fast. Ai mai se tātou whai ngā mālo o lo tūlai mai. Ia, na ale se whautuanga le nā e amata mea le tāpo kalame tula epa. Ine nei tai au fau. Malo, whaftai, e le se langa na ifo le tangata o lute matawina na nofo malau mai o te funga ngutulua. Ina o talanoa la i le mele o le vai. Langa ese umatato o lo tangata. Po le ale tua inga. Ai o mai loa me whapia. Se tātou talia langa o lea ua ave iai mafufonga o lea foi. O le vaenga whai mai le a o na i oe mai le vaenga whai wa i oina. Le la se kaku leo koe whai pe o lo anko, po o lo uso, po o lo anti o e mafufau e run le palota.
Leanga ua matuia lava upu matala ia e a fo'i. E va ia I lunga le. E whaftai I le whamanatu mai. Ua e whamanatu mai ni. O manatu. O tangata e suafa I a toa Samoa. Io e. O toa Samoa lona ingoa na mai whai mai e. E le I lo whai atu I atu ia. Ia e whai mai rolan tala le ama whai mai o la I tu le pariskanga ka funga ngutu. Ua le. Ia e whaftai mo le whamanatu mai. Ia e au po I tatu paanga ma ona latu whautangia mai. Ma wharoalo. O le tulanga tonu wale na wa batu ai tula epa. O na wa aia male whanua noa. Ni la fonga wa whai I lunga. Ia mana tua e tātou le au lango. E le whapea a sau. E ofo ia o tau, a whapea o se alo e whasino ia o tau. A wa si ilo na a e alo e tau wā. E le whapela o ni se seo o tau mātua. Ai whaalalangu ai la le atali I lea e le aisa na mea se se na whai. Le ai, pela o le mea na le tūlai mai a. O le popolenga, watu sa o la vale whautuanga whaatina. O le polenga, o tātou tina, o tātou te whae ea ma tātou te tamwhainga ia whaale leia a wala o mea. A wane I tau solo musa tātou I tūpā. On tātou whaiele tūlanga leo le tau whaaleanga, tau whai. E te lofo ia lofa I lau tama. Whapena fo nā lofa lama atua ia lātou whanau. O tūlanga na iai. O na pia wa abeani whaale tonu. Abeani whaale tonu o ni o se tama po se tina tu sai fo ma lea sui wa si lima tau wa. Ma mea wa tau whai e loa ma whai e lea foi. Ma la foi ni tala I lunga. Au loo mai tau mai le au mai tau laulu. O loo mai tau mai lātou o lea foi tau ai maa mai si a tātou whai ngā malo. Ia a mai se tātou pare mia marka peneta I Samoa. Ia, malo, whaftai, o le mea sili alu ta amata I ta whautuanga ia watu. Ale mea la luka wai, aku so le pe kia le loko I kupā, le whaingo le mea lea. Tula epa o te le alo le ata la au. Ia. Wanga le na uwa ai iai, wa ato ale mai aso te le ano lava iai. E o te vai pēha iai. E tu mai lunga ia ata. Ia wa wha e kisi mai fōlinga o nisi o sui. Ia atu mai lunga io. O te le iano lava la iai. Ai ina wa pole aso tofi ea a matalona tau wala au mai nisi tangata I te au. Pe o te, ia o aula le neiti te whape ai. Wai, la ele me mawai le o e whai whaapea. Ai ina o whai tau a wini ili iai. O le tūlanga na iai. E le o iai se malama anga o le tātou waianga whai ini manatu mani langona o I lātou fia tau wā. So this is what, you can't just put it up thinking, okay, this is what I want this person. E to te uia le whai totoa o le tātou ainga fast. Pe whona sau noa le fionga le li pale mia. Ina ua approach atu ia taiali seu. O le whai totoa o taiali seu to tono la ainga fast. Through ia nonu la ulu. O le whai totoa fo i atu ia. Pai to tono la ainga fast. E uia ia tupa I John Mathis. E whapea fo ila so se sui lava. O I lava mana o e fietau wā. A whapea o le tu malo o lo I se sui. Wa umana tu si lima I ele vaenga whai. O le whai totoa le nao mea uma. Manino le lei. Ia o te tatonu fo I le ua whautangia mai. Ia mataulia fo I le whapeo tangata uma le wharongono matapo kalame. Tangata lai ele o le whaia le amio lea. Ele o wharongono mai au tātou. Ia pasi atu ele upu. Pasi atu ele tala. Ia pe share atu lau Facebook page. Tu ia sau status. Mole tangata o le tātou ainga. Au ora kau soro mua ia tātou le meole. Tau soro mua ia tātou le tau soro file mu. Ia, o tau ana o le sartu e tūpa. E te pai mai nei, mawhanua le, te amatana utala noa e langa I le mele o pe o le oto e ta ue le fionga le li pale mia I lana
la whaatanoanga, ana po, lana po kalamena po. Ia mo mea mata upu ele I lelei ona whaisuasuenga. E iei mata upu e lua nanta ua ele fionga ele I pale mia. Lea pe ua oa isi vanga ia mata ufa pe ua kilia le ngoa ole suspect. Pe ua o pe upe pese fa pe o le mesili lava o le ua kilia le suafa o le suspect. I alela ufa manino mai lea I lua su enga le na fai le faatino ina lea la uto mai le ora e koe le pulala le fa pe ua kilia na e toe afia le te I su enga fo le ase ka amaka mai I le plot kio le anka ku ka pisa le vaenga lea le anka ku ka pisa I le melea le ua mau mai ta ua ele ai foi ele na ta ua ele tangata e suafa ia tupai sa pani le lei malfanga ilana mori mau e sao e ele fana na ele fana I tono le io o le tu ainga o le pisto io le fula e ta ua ana le ta ua fo I le sa fai ma taita I leo o le komisino leo I fo au apa au longo I tino Filippo na ia ta ua ila na mori mau e sa o iai me o tau pulenga plot to kill o se fa o se maliu se tangata lea la ua mafua ina toe longo mai ele fa masino taurana toe sa I le mei tapate mei elu Moni tula epa, mantu fwenta na ta fea le ta whatatanoanga mai aso tanuaia. Mua, whaamaonia ele leli malo lea ia sapani tupai. Na o ia whaamaonia le whanga lea. Ai, mana tua foi. Ina ua lokaina mai ia Darryl, le lokanga mua le lokanga mua le sa ave masui komesina o whainga palota le la sa raid ai le fale o le sunga lea na maua I fo I le pisto le na ta ua fo I le moli maua le na whaapea fo I Sam o ia le na sao I le whana le na te confiscate ave ese mai leo le whana nga mai ile ia pepe lo ama fe alo fai a o leo wa iai ia whaamaonianga e sa o lava le moli maua le tali ia Sam e winga I le whana lea na tuuina atu ia te ia ma se tino I tupi ina ia alwe whaatino tangata waleina o le fionga le li pale mia a o avea o ia ma Minster ia ma whapea fo I leisi Minster ia olo a mantola le mele le na whapea na whaailoa mai na whai le mea whape e arwe e tangata waleina I tau mea sina ai musu ia Sam e arwe whai le na toi whai loa mai e alu I lunga I le Robert Louis Stevenson o le iei fo le si whata singa le malo ina e arwe whatupu ai ia ele I whai ela mai Sam ia paole mo te whaftai tula epa whaftai le fionga te mai tai whamasino wa o lewa a mai manino lava so e suenga mua so e suenga e lua e le I le na whaatino le ala whaapea mai ai la le saunoanga te mai tai whamasino ua a mai e loa la le polo inga ia whaia vabe loa le suenga ma mani leo tutu atasi mai whafo la tau te whaia suenga don't let any stone unturned ina ia whaamania uma ia tūlanga le nei ma sue au ili uma ia o te tali tonu la tula epa tairo epa le asau manatu e lo tatanu e tūlanga lea ua tā pena fo I la tau maman tua fo tā penanga o suenga le na whai e le sunga le li malo ia li o whatau malama a sa whapea mai
umana talia fa mai le lei whaftai malea, ai uma e te whaasanga tau le e mōlia li o whapea o mea whawhau. O le, e moni langa ele lele tatu ta pisa i mea ia. Nga le ua manino, le fo ele o vai le si tu e tau mwhai mai fo la tu sa, le la ua manino i, le anga o le ua mai nei le. Kele o a fo, o mori maua leo. Ele i wha ngā ina wha te pelo. Ioi, telo o mori mau ia leo te, e iai maneli lea na mori mau le tai whau le nāru lalo le van. Tasi nā mori mau e leo wha ngā ina, ma le mori mau o tamale o Yeremia sua. Lea na ia ta ua ele i ai, ioi, i le pō na tupu ai le luasfulu ma le luasfulu matasi. Pe tai o le au mai le mori mau mai ofisa i whale ata. Sa whainga ruanga. So pela le ua contradict i le mori mau le lilia. Ma le mori mau mai le ofisa i tono whale ata. Ta sila le mori mau ina, le whanga ina. E pia falling up i le majority o mori mau leo. E leo tatono ina, mai leo whanga ina. E whamasinoa. Oe tūlanga nā lena i eitula epa. Whaafofonga umasa mo malalangi. Oka le tele o le mea whau i moli mau ale vaenga o leo a. Yeah. Contradict one another. O le taimi o sawa ese le tali o le taimi e sau o le mea lea ngai. Fesili ngia kei si ma tamaitai loia. Po o iai ni whaamaumaunga, they've got absolutely no record, no recollection, no notebook, nothing. Yeah, o le tau te vaia auli o mai le whamasinonga, le whai unga tamaitai whamasino. Ia po i fuisi whamasino le a whaawawina keis lea. Wala wha me tau te tiro iai mao tātou loai, ia atonu le asui, ia la asui le tūlai mai o le ofisa leo. Lao le la ole ai le la tu ta i fatino ino ngaruanga ia. Ai pio ngaruanga pio na eta ole running sheet ia ma notebook. I pio mena na tele nga ia le fatino ina leo. Fa pio foi di ka ofisa a. Wa man tu la pa. Tu sala va polea fa pio le wo fatata no ala to mul mau ai le atoa. E ana fa pio la va iai keep ia la to notebooks nei. Le mawale tell your record o aso taimi ma whatever fa upunga ye ana fa pe la ye la mani la tol notebook ma manu o fa ngo fienga ko refer ye le teleo o so enga ye sa fai a pangade le ai ma se me fa mauni ai o le tele la moli mautu umutu ye na mai ma fa pe o mana tustusia ya o le hia sei o le si me tele ntato mai mo mai a fesilia to fa pe ele o una ele taimina e ese tai what pass solo le bug ia o mana tu autuna la sale na te ni le yo passing the buck. Yes, well, that's exactly what is happening. Yo a le sifula tu ta wa le na mai le amtanga ta o ma o atelo no fa longo na fi por kalamia ali moni mal oria na la so tu pe ostari la tu fala tu silulu ai mai la eta o la fa sivanga le io eta o limoni fa mai ai ma kan ngo ma o fa ya o se le ka o ile le fa penta o le fanga rengo o ko ile fa pe ka fanga o ruma ai fa mer kala o ai io i kan ko na ka mai ki pipero Oi kai mai le uputula epa. O le fili lava o le tama o le maua. De o ai fai nisi pepelo mata le angai nai le fionga le li pale mia. E maua lava o tou. Malo. Wa alo tala le na li inga yo mai airporti. E ia ai tatou talia. Te titia dia e mai umai lunga ia na tatou loa i la ia me la tupu. O isi si mana tu tu ka ki ko anga i le fau ngale On sa i mai la tu la e pase i avatura o
Mea i wa o le tūlanga la le whamasinonga le nā. Le la wata atia, le wata atia ona wa maile, wa maile le whapese a maia le a foi le whai unga tusia. Le mata upua ia o le wa priority le fionga le li pale mia, a mai se foi o ia le mean style o leo. Priority le whaia lo o le suesuenga. Suesuenga o le hit and run, ma le suesuenga o le tangata waleina tau pule, tangata waleina ia ngaia. So le priority na leia le taimi le nei. So whether po ani whasala launga la alu le upo le ngei o li mongi alu e tau, e mo tangata guilty conscience wale mapu. Just about every day a umatu le pokalame o so le pokalame. Mawhapea mele saunuanga. O te le talia inga le whai unga. O ai o ia. O ai ia. Wa pea o le manatu o li mongi. He is above the law. O le whamasino I lalo ia. Wa whai le whai unga whamasinonga. Well, if he wants to appeal, le se tau fiela na apili. E iona mana tumua. Ia waila le apili la le na e ke tike o wailoa. Goodbye Felicia o lo hotel I tan malala. Ka koe afe kasi mea le press release le po pepa whamtalanga le nga vivesi me le whamsinonga. Ina ua avatu le pepa whamtalanga mai I le whaila fwele na mai I whai esa I linga le official lawyer, ai ngofo le official lawyer ta mai tai lawyer sili. Ia ma vai atu me o separation of powers. Io so le mela nga le nga kaki koyo iai. Ina ia no fo mana malama le lile ile vai ina ele tamai tai o le folinga mai ila o faita wa a apa le fa masinonga e fai tiute ma fai va o leo o le lato tiute o le sue investigate na pasilola ia le lawyer sili o le lawyer sili to prosecute na amerole il fa masinonga o le fa masinonga to charge o le ala fai mai pe le la leno fa no to suia le songa fua o le solua na uto ai to e fa pe mai e fa masinonga pe la o tau le fia fa masinonga I le press release le an official to mai tai lo isili mo ele masa salonga o le famsino sili malana so atau fa pe o le press release le nei mo fa sanga tau watu la a o loo manino a wala na lainga fa manino ele lo isili. A tonu ele I whaia isi lo ia sili ena umatu nei. Ona aisea, because they were under the control of somebody above. Ai o te whawhetaia o le lo ia sili le iai nei. O loo manino I ona tiu te whai. I lona tiu te whai o ia o le lo ia sili. Mantua. O le official lawyer sili, o le whawhautua o la tau le whawhautua ina le pāle mia na papeneta. Ia e tanga I whaila iai. Wa pe wa avatu le whatanunga. Like, o le wa avatu le direct I le official whamasinonga, no. O la tau ia, o lo ia la tau lo ia I lalo le la tau whamasinonga. E whai ela, a o le tūlanga o le official malo. O malo e lalo le vava ainga ale lo yesili. Even though o lo ia le mean style whamasinong o yo o a fo yo whalpui ma leo ai o mea tau le vau tu la fono e sa wale direction mai I le lo yesili. I wa pe o mea na fa le o longo le lei o le directive io e mai le a foi. Mai whamasinonga. O le isi la mena ia e mai pe se mana. Piwa nga I mai rola kau attack mai le mele le conflict of interest. O fa pe leanga o le loia. Ala au li sa tu isi na famasino. Lea ua tō fia whai malo I sili a tono o le mele. Ua vai atu ai wha le lo I sili malona ofisa. Ia mea ngatai ia e ta ua tele. Ia mantua tu la epa. O inala atau wha se ele ma malo le atunu. O le fionga ia maunga le walo I sili nei. She was never a lawyer
for La'auli himself. Yeah. O le lo ia sa tula'i mo whaamasinonga i le taimi o whainga pālota a le Pas. vaenga whai i oi. Yeah. Au le manino lava lo ia le fionga le li pāle mia. O ana KC ia na abatu i whafo. O la tole na le sa tula'i mai. Ia e tanga i whaila ia i le mele na amai e lo ia sili. Le ngata i le vaenga mai la le separation o le legal power. O le whaila na dia e lola ia i. Ia le Friends of Court. Le Friends of Court la le I could ngale ta le ngo fa Latin. Le fa li wina fa palang. I've done a big research on it. I mawamelo in English it's a friend of court. I emantua mai la. O le wa fa Friends of Court le o lo i lalo o le lo yesili. Yeah. Amantu o le lo yesili it's accountable i le fionga le palamia mar kapeneta. Ale batu e batu tangata mtanga wenga lo yesili. Five Friends of Court. So therefore, he exposed every information to the court. Well, wouldn't you think that's confidential because le accountability la vaia o la tau e whawhautua le whainga malo. O ia le lana whapea i na tau fia i loa le fionga tamaita i loa yesili. E le to e awai le sui le atari i leo DJ Fong. Le atari o le atinu. Le lana wha malolo na te le to e sui e la ia violina. Le lua. So oilo le a to se vai aso. Talo na ve ese mai matulanga lea. Ai wha mawai. Mana ia la ta wha mana tua le mele i le whafonga le tu. Ta ua i o le mele. O i le official lo i sidi. O le lato am ta whaioi e lalo o le kapeneta mai panmia. Palmia, iyo e. Au le whainga rua ngai tu tonu tangata le tau. Nangoi o le sia upu whaingofien tatu mana o le spy. O le spy, iyo e. Iyo e. E spy e lai kongu kankarea. Nga ke avea uma information o... A mantua whala le whailo mai. Ina wa whaisu asu e ngā le tamaita e loa sili. Mai loa e le mta upule tu lai mai. Nāna ta awhi e loa e le toi alu e tu whamasinonga. Le toi alu toi pass information whamasinonga. Ma ese mai e la tu langa le case lea a sui. Na o atu la tamaita e loa ia lea le watu la i wasui. Ai fesili ngia la i el whamasino sili. Ia malei atawa Darryl Clark. O fea o iai le tama lea. Ia. La sa tali i el tamaita i le na sui. O le wa sui mai ia. So e o ne o to e wala au. Wa umana tu ulima lola iai e le fionga tamaita e loia sili. Lana wha maninonga le wha masinonga. Wa remove ese mai lea ma le tūlanga le case. O lea wa legally sui iai violina leilua. So that's the end I lole. Wale to ene sili ngia le loia sili ma al famsin sili ma le silo ia. Longo winga he asked to step down. He is. He was removed from this case because how can that be possible? O le mela le te fesile fa mafofo le ta oni loia le ta on famsin but common sense. It's the common sense. Somebody o le nga lua I lalo le pule anga loia sidi. O lato le manino le lato ta yala. Manino le lako guidelines. O lato o loia fautua le palemia ma le kapeneta. A leto e o e pass uma le information I o le... this is... Mwhai fwoi lana tupu toi ngā mawhauwhaunga fwoi lea mawhan. Tere lope tau is. Mwhai fwoi lana tatu mawhauwhau e mawhainga create le friend of court I se tala angai se lau wafe lea. Mwhai fwoi lana create le tangata lea. Ia se urunga li I le ta ua nei o le loia. Ai le en fōringa. O le whapetu le e paloma nino mai. Ei. O le tusi. O le tusi le whapea. Le sa pongi sa ele to atele. Ina whato ai lo ina wawhaisu esu enga le fionga tamaita ilo yesili. Le sa pongi sa mai whapea. O le tautonga, o le tusi ta whatautoa affidavit. Ala mena lia I mai nei. One,
ele o se affidavit is only a statement. Two, ele I whaatautoina I luma o se loia. Three, ele lopo feme iai pe whamaonia nei tangata. Not even a date, nothing. Wa kasi lang nga Ele se saini. Ele sainia, it's just a blank letter, blank statement. No name, na o ingoa I watu siai, ale o ieni saini, ale ungali ilale nei. Pea na o whaatu pele tele o tapo kalame. O te whaingoa, it's the evil ghost. It's a ghost because, one, ele mawhainga nga challenge yet for spepa nei tono le court. So lena sa no manino fo el famasino sili. It's first of its kind, ele tupu mua. So as a judge, o ia fo o le lo ia whau. Kona titilo tulo, one, ele aisa fo se saini, lua, ele whatauto ina whalo ia, whawhewhela na whaine to inga mea. Ale tasin na mea mo whanua tan wha manino pea, ore se sengo statement, man affidavit support, man ioi, kaunga... Ore statement ia, e telwa o ia, tu whailau statement I leo tu maila ia, but so pole statement for ia, it's a saini lava le statement, what you have told o le mea le nā. Ale affidavit la ia, tu sa o le tau tonga tu sia la le, e wha saini wha tau tō I lumo se lo ia. Mana ia, o le tau o le mele te terano iai, ina ia manino le ese sengo mea, ia malama le leile whaanongolongo tangata, I mea ia te terano tu iai. Nei I whaingofia na no whatata ia mwhawasenga. Mai foi la ia whai unga I foi, I lo ia ma whamasino. Au whaingofia na whai atu lau foi, sau foi a whai tari au e manau. Ia, mana isi siwanga I nāre mtau pulea. Ia le pawal me e tulanga lea. O te whawhetai ona. Ile loisi. Whawhetai le loia siri le matala. Whawhetai le fionga le loia siri le matala. Wa le whapela sau noanga le fionga le lipa le mia. Fau ngata. Fau ngata se manatu. O le fionga le pali mia mal kapeneta. E iai le isi la sanga le lei. Le sa ilia tu la fono. Ona le la sa peo le. O le mamafa le sa whaiere so enga le fionga le tamaitai loia siri. Le lai maua o mai mea nei. Le whamarolo ai le loia le Friends of Court. Ma le waria e lola le true colors o le tūlanga o le tusi le nei. Ai se mamanu ana le mata ala le fionga loia siri. Ia lua whapte. I lava tu la fono nei. Ai paula le me whaftai ai, wa vavena maua, ma whai lo le tapenanga. Le la sa ta pena I loa la le ia lo ia le vang whauwhai. Ina ia tu atu le submission I tonu, ai le amail whai unga, o le whai unga le amantuele, le amail whai unga tustusia. Le la wa watu loa. Le la te whaftai ai, whaamaunia mai le fionga le whaamasino sili. O lo tu mau pea le fionga atu lupe on semo o le sui, o le whaipule whale a lili. O lea la wa whaamaunia, o le a whai le sila sanga. Ma le whala wa mamanino mai wa whaamaunia mai la ia le tangata la tau te tawalumanga ina le whaamasinonga le te tono le Supreme Court. Le wa mai le whai unga. O le fionga ia Justice Reese Harrison. Le watu na mai e na te ilo ina tawalumanga tau sanga te lupi. Wa iluma neo whaamasinonga mawalunga. I o se tasi fo te mali I o whamasino wa lona hoila na ia tau tua ia Samoa I Court of Appeals. Tonga. Langa o nang. Yeah, wa leva na au na ia Justice Reese Harrison I te tono le atunu I tūlanga la leo o toilo ilonga o le apili. Ia o ia la le la whatasia le whaingol mata upu lea. Pei o le meta ua, te tasire si fasi meta ua, lena utau whanau tau ta ua ele li pare mi elana. O le Constitution, lea leina talo sanga e ta ofi ia lea fo, ta ofi le latu whai ngolen whai. Si toi au tilo le Constitution, leanga ma losi le Constitution ile sapo ina o le aiata tau o tangata, human right. Yes.
peila o ina leo te tilo atu le e take tanga ia le anga ia le sui parmia ia po le fo isa foi sui parmia langa o le wa mai manatu no faro no foi atu le pa ila na incha bingo na nafi o lo ia fai tio ina mele pai mai le tala to ina e sau lo fai unga fa masinonga e le mafainga koe fai e yaise po ai lava e ke ese le ko ngia o se fai pule minska po le lava le mea e ke le fai mea kala o e fa ma vai o step down malea e la ko lo fai unga e fa ftai le o mai fai unga fa masinonga talia le mea ta ofi fai unga fa masinonga a se to sai ili le ta ua o le human right cha tanga tonu le constitution Tula epa, whai no whape atu, oka le tala pe pelo tala o ole to ina leo sailele. Le whape mai, sa tu ina mai se whai unga le whamasinonga mawalunga sa mo ila stofi, la solua apelila, ina ia tatia ese le whaatino ina o le whai unga le whamasinonga o whainga palota. Lea sa whaalea ngā ina ele whidifilia le fionga i ato lupe, pou muli nuku o ne semo, e whai masui whai pula whalea lili. The court grants the interim stay of execution of the judgment of the court under challenge pending further order of the court. This is what all lawyers, it's common sense. Se tu ia tau whawalea tula epa. Common sense. So se whai oma se whamasingonga, manatua e uma, e le whape o ko meki tu mai ia leilo ilonga tustusia. And this is what Toi Lupe Malevaanga whaumwhai, they wanna beat that era. Ia vawe na ho i tonu se tau sanga mani tūlanga, whaatula fono, e le i a maia le whai unga tustusia. Lea la wa whamania mai, wa tau fia le whai unga le nā, ona o leo, a wata lia lai, e le whamasinonga mawalunga, le fionga le whamasinsili, wana ia talia ina le tau sanga le wawatu. Ona tulanga la le pena sa no o le constitutional rights. A le fala sa le to ina e fa o lo tau am fa se ma fo fonga tangata. Se le ai le fa pesa e pale mia mo mona o te lo mea. Ia e fa pe ese pe pelongi pelo o leva. Yo e pa wale mea tau te tonu tatu nunga mar tatu mala anga. Al me tau ala vale mo fa nua o le to e fa manine o tatu tangata. Le taua i o le vai ne le tamaita i male official Louis Sili ia po le vanga le tau o le separation of powers i le vanga le o leo la tunga luenga sue o le abe i le official le Louis Sili e fai ia le prosecute i Louis Sili ia a o le a manino ala mea ia o te whanunu mia ia me tonu le whamasinonga atatu ia mga luenga e fia ngai male vaenga O le vaenga le mai i tula epa. O lo talasanga ina fo i Toi Lupe. E se toi lo ilonga o ngai o inga ale whamasinonga mawalunga. I le whaatino ina o tawalumanga o le whamasinonga. Ma le sue ina o le mata upu tau whainga palota. Review of the court's decision. O le tu muli la o le talasanga. O lo tau fia lea o le whaatino ina o le whaai unga le whamasinonga o whainga palota. Se ia mae a le leile mata upu. Notice of stay of judgment. Whawhiwhela na saule nei toe ina a moso. E nā te whaavale a tangata le ai. E so ia. Pepelo fua se. Leo koe karikongu se sianga pepelo. Pawari mea kaku acknowledging o le kumuri pepelo le koe ngakangaka. Pela epa, lea te whaari atua. O leo mo whaamaonia saini le fionga ale whaamasino sili. Leo wana sainia wanga acceptinga uma mea. Ma whelan sa tula e pepero le iei uma tustusinga whaamaonianga. Alo? Mana ia kele. Ma i tele turanga le ua pa i aita whatanuanga ni ta upule mor sira fia e o tatu tangata. O le si melo wa mai le whaamasinonga. Leo toi a mai le whaamasinonga le se laua whetala. Leo toi tu mai whaila. Toi a mai tono ofisa o loia sili. Toi fai iai le latu wa ainga, toi fai iai ia latu sai linga. Ina, o leo manino, ina o vai atu tamita i ele ofisa lea ia latu, e lau toi a maile mele I tono lea foi. O le loia ofisa sili, e koe vava ai iai,
Ma koe su se la ua fitala le. Wa fa tulanga le iai. They jumped the gun for everything. Yeah. I say, ona to so tanga or what, because that's how it seems. They were tulai mai a fai unga, fa atope lau le whaingo fai unga. Ona ai pui sesio e tau ia lato, ai fa fela le si tu lea. O tulanga na le titirot ni iai. Mana ta mai I le se vaenga o le whatanuanga le fionga le lipa le mia. E ele upuna au mai le tangi fo lena ave, o le tau mawhai o le HRPP tu le epa, e tau fia le ati na e o le atu nuu. Io e ala I le latu tangi lena ave lua au mai le whai unga, e malolo le HRPP, le keisi lena, le latu tangi lena watu. Pe o le upu te lelena, o le tau mawhai o le vanga le tau fi le ati na e o Samoa. E me sifini ngara. Lea, fasa le anga lua, o lea wa mai tau atu, wa lea o mai e tu sai ma tu unga, sa fai a o lea foi ngā I whamasinonga mua, o lea na ieitu ngā tala, ina ua o mai nisi I le fionga le li pale mia. Lea na tau no manino le pale mia o e soa le pule, o na toi o mai le o le awha atali atu. O whena fai ai. Tatali atu le fionga le li pale mia mai whaisela tau tanonga. Ai o whale tanonga I pe tesa le nā lia e mai tele o matanga. Lea whale awa uma na awe tau sanga ma ai lua te tono o le fono o palmeni la na whatu e singa lea na whaasau no manino o palmia. E le o I e whai ai o loo whaatali mai I se o atu o le tu malo ma le fionga le li whai kuli. E whai se tala. E o mai le so, ele I o mai. Alal mele wo iai. Le walia e mai fo I wo e ave le whamasinonga. Le la whape na ave ai la maletali ale tofi la lea. Ia vai lua. Ina ia ta ofi le poloketi a le tumalo. Well, not le tumalo. The whole nation. Le lima sutasi tumalo. Le mana na o ta ofi. A wane I whaasoa inga. Io e. Tia whape nei to inga mea. O le ata ofi ai le manuia lau tele o le atunu mga luenga fuafua le lei I luma a le whainga malo. It's just because one person. Ke lo mo whanua. Wa lava le au wai o vai lua le tangilia. E ta ua tuai. O ia na tau fia le afo. O I le tumalo. Wa lava lona I government I le afo I le tangilia. E wha matala tuai I a whaasale le anga numero lua. O le latu whai pule. Mana o tau fi le mele. So ele o malo la. Io e. O lava lako kangi le wha matala tuai. O le lako mga onga ta ofi le atina e o le tu. O pele sa no le fionga le li pane mia. O le wa umana ta penga ia le min stai ona le poloketi. Pe ona sa ro ta pena lava. Ta atia ai. Wa fia wha asaini a lato pepa. Ma o mai lo e kilia le vala le na tupo le vevesi. Ma fai se tala le vevesi. E fallinga mai. Ia tu loa o tu sa o tu la epa. Fallinga mai. Wa sau le sau luma o le fia tangata. Ma le fia to I lalo. Le ma fo mai mea nei. O ai fia tangata mo whanua. E fia tangata le sui le tofi o whasa le anga lua. Ia ma le sa whai pule mua. O e fallinga mai. O le sa whai pule mua. O le loto ti ngala va I le pau I le sui whai pule o le baby face a le fast ia mangile se kati. Ai te loa tasi le si mea tā ua le a whapen wharongolongo mai mangile I tua inga tu ina le iai. E le talia si tangata e lo kiangi kupe se kanga oi ia whasale le anga lua. O lo tua ia pe tu le epa ua confirm le nga oi o kamalea. E nga oi mangile. Tayo siya. O koe ni molianga. Toso ai langa lena te whaaloa ta oma pe pelo le atunu. Lena manino whai unga whamsinonga. E le I whapea na whai se whasalanga o mangele ua ia wha o ngase se ina se tupe. Personally. O pau le mela na manino. O le se o le taimi sa whamatu o tuai tupe I le poloketi I vaenga ese.
E le whapere o ngai mangi le kati, se kati mo ia. Ia, a whaafonfo mai foi le fionga le li i le sa whai pule. Whai se whatatau. Ua tu whaua tu i ngā mea i e whai. Nā mera le e sao ia le i kalapelo tu le. Ia, tanga whai. O le mea te atai tula e pa. Le wa manino tam whainga mātanga a le toi ino tula e pa marmaiang whai ali e JPP o le mana o tā ofi wha manuianga mo le atunu. A sa o ai wale ai se alofa le ai se tō wha le lei a. Mo mol whawhau leanga ina ia whawharpui na lava le fionga ali pale mia. E whamasinonga le wo matne. A le mea le te atai. O le whapea mai. E le o, during the day, e tutu i le kiu e tala lato ta i se lau limas fulu tā la. A e o whaavalu a po pe o wa ini a ito le lewa le po. E mamane i te wailo e tangata lau o atu e. E tapa i se lau limas fulu tā la o le back to school. Ia. O le mai le forensic audit. Le la whape mai le li pare mia. Le ma se kou au leo e limo tu la fono. Nga le ka penga mai a. Ta pena mai. Ele na. O sa onga le na. O la me mana o e whaala wiloa. E whaala wiloa le matanga. Wasa o e lole sau noanga ale late aki epikopo. Le fionga ia mata elinga ea. Te aisi se si masiasi. Le isi mea te whaanono ai, o li poti ala au tustala. E te sila whiarta mai ta i voi le voi na bebesi e nei le au sewa. O i voi le ingoa. Marietta. No whaalongo tua whailanga whesiri atu lepa. Ana where? Ana nafi. Na sen me kaka ia kia o ngi. Sen me kia o le. O langa latest tanga lenga whain. Na whesiri atu lepa. Pe mo i le tala le wapatu e la au li al pale mia. E 4.8 le la ave masi umu. Na whesiri la o whela e au mei se tupele au mei le 4.8. O le wingo la utala. O le mafua mai tanga tustala i Samoa. Fe ave a i utala. Na o whalongo le leia i le fionga le li pale mia. E 4.2. E 4.2 e maua 4.2 alu ia si umu. Se fulu afiru ia e foi ia sa. Se fulu miliona. Io ele vai luina se fulu. A sa fesile to mai taile. O fea mai e sa ora tala pare mire fe mai e 4.8. Ale manino e 4.2, ele ese 4.8 o valon ia. So le winga mai foi fesile foi sa mai tu stala ia la uli. Ese fulu tu malo ia o foi. Ele maua ia la tutu pe tai se lauri mas fugla fa lauri ai tasiale i tu toia fa sale le anga i maua a sau foi la ia le i o tipi au tanga vai na meli poti tipi au tanga vai na advice ele pale mia ia le sui pale mia to step down mai liona ai no fa longo le fa akolu fa fa io na au mai ele li o ia la veli fautuaina ia se tangata. O lona alofa ma tamwhai e kip le mamalu o le kāpeneta. Ai, o i leo te whai atu ai, ale le tatu whaalongo au tustala ia ma mainga o la tutala. E se leanga sori. You know, le whaupunga whapalangi, there's a mole, and these are the moles. These are the moles later tono le li o le au fatu stala. Tipi au tanga vaia ma le maula leo Marietta. You know, ele au fiu Marietta. Ai fo ito ai si fo se si masiasi. O le peona e sau noa, manino le sau noa nga le fionga le le li pale mia le 4.2 le ave mosi umu. Ave a tole se fulu miliona ia safata ona e to a tele ia le afo i lato e a whaina. Ia mai tele i pa anga whai pisinisi lo o iele a whaina e te tono sa whata.
Ia, le nā fo ila le tūlanga le wai whai mai ia tipi au tanga mai ia. My God, la mea lina whaasese tō whisiri. Mea tonua le pena sau no fo ila fionga lau le male o tō isi taimi. La me tō te leo ai tō whisiri wha pena ia tula epa. A mai pe o mai e whisiri tō whatofo pe fōlinga la tō te lu ia whisiri e tū sa o mai le fionga le li pāni ia. A olo ia tula epa. Na olo le ia pe e whaifa a mole le whainga o whisiri. Tu u ta o mai e ina le ato o toa le sa o le whainga la tōnga wenga. E lenta manino uma na sau noa le fionga i le sui palemi ia tō lupe. O lona faitalia ua fai eila na fai unga e step down ma le tofinga o le sui palemia pa apele min stau ngal wenga titele. Ono lea, sa oilo sau noanga, o le protect integrity o le whainga malo marka peneta. Ai elea fo tia elea ese male tofinga fa a fai pule. Le foi sau no manino la le fionga le li palemia tu la epa. E nate le filifilia se tangata e suia le fionga i ato e lupe. Se ilonga e mae a le tūlanga le wai e le whamasinonga o le case lea. Because a whai e te reinstated. Whai ngō fiena to e se e le fionga le sui palemia i lona tofinga. So le manino la vā. Ele o babe le li palemia i se swinga. Knowing e mamafatū le avenga le la aia teia. Ia e whatatari lava ia po le ase whai unga o le tūranga o le a o iaisi e li o turupe. O te atatula e pai mantua foi. O le fionga le li palemia, it's been there and done it. Wa tele ni ana pa masinonga. Telen whamasinonga sa tau mawhai e wha sa tau loa. Lela tau no manino le fionga le al palemia. O tusa matanga luenga lea i sa ia te lupe. O se matanga luenga pito i te le i portfolios uma to finga min star. Ia a lea foi la lela watu e wha se tuangalu mai le fionga le li palemia. Lea ona o le wha amalo si au ma le fau tua sa ave. Lela wha pea o le wai a au le palemia o tawa veine matanga luenga. Wha pea le sau noanga le fionga le li palemia ia te lupe. I may be down, but I'm not out, and I'll be back. So that's exactly what the lupe should look at. Ka kukalu kaloa, tatu talo ia tulai mai isona tulanga le lei, ia ma se results le lei o tatu whatatali. Ai ka pa mai le tupe le ua manino umana saini le tupe fo le la Australia. E lana ua whaetulanga le fuina pa i fo eto ina lan tanuanga. E malia ni melea. Na whaftai ile o to infa me whaftai lo saini. A o le saini la lea. Tatu whatatari le po le arta la Australia i whapea mai Australia. Ia whafkai umana saini e le skupe maua o ngoa o lana winga. A whapea sa ortala tu e kau whawale fula Australia ia. Pe a whapea lea u whatatari o umana saini. Ai li lope sau se tupe pele ai. Tika ku kirkiro le whaangala. Tula epa. O whatu so ai tapokalame. Anything that comes out le fofongo sai lele. Te le tari tonuina. Uma na whamanino le fionga le li palemia. I le taimi sa whapea na whatatano ai male Mean Star Foreign Affairs. Ia Penny Wong. Whamanino iai ia tūlanga tu sai fo ima. Malo tu la fono i mea ia tupule lakapia Samoa. Ona uma lea o maile IRP. Fa manino fo le pokalamia le fionga le li palemia. O maile le National Rugby Australia manino mai. O le upu na sauno i el palemia. Awane inisia Samoa mai le tupe la sain lava. E saula le tupe nofo te tono le malo. Se ilonga e manino ona ave ese ia. Le tele o le lapisi le te tono le lakapia Samoa. Ai mantua mai la, o lea na tolu masina tana ave tusi e la fionga le li palemia.
A le fatoa ma watu le tali about 2 weeks ago. Ai ma watu le tali I le wa vea nei ma Palestine. Le wa vea nei ma tai fono. Fa mali e mai le fionga le li pania. O la tau e leo ese mali la kapisa mo. Le wa manino ai la i. Ia e fai le si fai unga wa le wa fa pe mai le fionga le li pania. O le a ta penaina le unifo ale la kapi foa. E iei tu singa na sau na ia autou, na sau ina le news autou I le awhaina o le tātou le uni la kapia Samoa. Pe a whai sisi uni la kapi. So le me fole le mai, pai wele mawhanua. E whai olu le taritonu ia tu le epa. Le mse si o ka koe karkongi aku le epa. Even myself, o no whai atua por kalame ku usa o e kala. Le mse si o ka koe karkongi ai. Ai ala na mo le madino ino le atu nuu. I le mea lea ka ke karkanoi. O le news nga sau mai nai tō le tio I nai New Zealand. E ono a whaina le la kapia Samoa. Pe a bailuaina le pe a toi eisisi uni la kapi fou e whai mai tono Samoa. I po le alawa le menga iai. A o le news e sau tu tonu o tau. E le lopo o tau ane iai ia sau whai tau le mena. E au ngā e toi baba ai iai ia le tātou. Langa o lepe o le tali mai ngā New Zealand kali pe o le whoringa ma kali ngā le ARP. Even though o le ngai sa more sure le ARP, ai le leinga find out le lei mea ia. Ling find out le lei. Ai le ia whaina. Nā whai le no whai atu o le ARP ai e tasi a ling na ka pia na malo. Io e le whai. E le tāua la o whanongono mai whai le whiunga le li pare mia. Nā ua nginga mai a o tō New Zealand. O New Zealand e sa wai ia le New Zealand find out le lei. Ai se I ka nanga no wa e uni la kapi to tele tangata lo wa la faile uni la kapi fo. O la ia la tailo e tu le pa ai se o to sa ili a. Ele se me involve for New Zealand because o le matter it's between ya sa moma Australia yonga tupelea. Le fo I wa uma ona fatata noa e le fionga le li pale mia ia Australia le uni la kapia Australia. Whapea fo le IRP, a le mela le wa whapea mai, a whapea iei se tūlanga whapea na o le IRB. Why is the IRB going through New Zealand? Ai le tusi sa o lato, le na o atu whelo ai me le whionga le li paramia. Yeah, which is, that it's yet to be confirmed, yeah, to singa nei. We're going to look into it. No, o ta ua o le toe tiro e ba ai, to make sure me umaia. Io ina ne I fai ane a faina ia il tato ai leila marto e o tilo ia fa manino ia tulanga ia oni sa tia le la kapia tato nu ia ale mata upule tule pa e mana ia mata upule na mai ne le fionga le li pale mia o le wai lima o le te mai ta elo ia sili fa ia le officio leo ina ia tilo I la fonga le manuia le mingao le faaloalo I la fonga li mongi le wa aveanga I le famasino le na faire faiunga ia tato tanga I foi mtato falongo umba mfape mai o te leta lia ina le faiunga le famasino ia oia se famasino na tele a fai na te leta lia ina. The door is open ale avesanga apili. Alwe fai ma a lewa wa la lafo nei tala ma tau whaleanga te mali yango le fionga te mai ta iloia. I mean famasino. Le la watu ai loa le fionga le li pale mia. I le loia sili fa pealia le viso malu. E ta pena. Ti tilo I la fonga nei wa fatasina te mali yanga. O whaleanga ino o le te mai tai famasino. O le tasi le lua. Io, e fe ato e aisi, man tua foi. Even though o le wa feo ai freely, but sa o sa nonga le fionga le li pale mia, e o I le tunga mau, mo la fa salanga ia contempt of court and the contempt of parliament. Le mfainto e vesea. So for the mai la, le foi la wato e aisi. Le foto I see for the contempt of parliament. I mean, yeah.
o contempt of court e whaaleanga ina ma tau whaaleanga nga ele fionga te mai tai whamasino ai whala toi ai si matanga ia talo si ia whamaunia lo nei mea ma ave lo e loka i loa wa oval whasausili fau malo mo whanua leo whai tau umala tunu ua whamaunia so tu la fonu ia whamaunia o le fesili le hala ko inga whamaunia whapea ai leise whasalanga Our contempt of court eles kama I whasalanga me kam whai contempt of parliament ele ngi kama I mwhaiwhanga kau kilkil mwhaiwhanga serve the time I whasalanga I ia mantou faitula e pa o le fatoa manino o le tamaitaʻi sa avea palemia ia fia me o ia le sa faia le arrangement famaitula e pa ia o le harmony agreement ae famai fia me ia o le deed of settlement ua le lopo ai fetugaʻi ia ae pe fonatata noise taimi o le taimi lava le atua o le taimi lenei ia lea la atonu e sao mai ai gā ia a le la latou e tuu luma o le faamasinoga ma taupu lenei ia ave ai loa la ia felona potulaga hotel li o I Tanmalala ia o te loa e ono molia ia na lafonga I o umana whai oh yes a wai fia rolo foi ia na lafonga I na whai samu ia na lafonga I whai Australia wara Australia te mini ioi e fia rolo mabawa me in whai I menen whai I waru whafsanga I mata tōtō ia alu kitai au atoa ioi ua poloka mai au ua poloka mai au le mea vai kuando le mea vai kuando nga le ai mamou diuli nga le o mafi ua poloka mai e au e se foi ai mamoe alanga me o le vai kuando o ia te le sila fiatula e pa le ia whapea no o whitau I e whapea o keilua o te hei whetau foi ai but I got the whole file of his profile apparently he is a special needs person really ia vai e tauranga anu ua tauranga maua sanga tupe sa moa po la kari sanga disability o la tali disability Australia o me fale na o la whainga luenga I le agent mo tangata I mana o ngā whaapitoa because he's a special needs person na whaingoa I o le vai kuando whaila si o behind so le Io sele a ke whako le kuando le ngukuri matau tia Lena to sa mena poloka mai ia no mai o te po e mai ata ma limongi ma Sharon ma vai lua ai po e mai la fa afa mai la lunga le lo fa tuia la mele po ato mai ele tino le me vai quando ngange Hello to la tu o poloka mai ia volem fai akelo tu ko kuando ku foi ma vai o fai pure le po fai pure ngai o fai pule ia wa kuando ato me o to o tulanga nga le una le ya le ai mamo ruli le la o fai ngolo ya vai kuando pa mai ele ona au to sa melana ro ele fanta fenga venga but he's working at an agent mo me o tangata e mana o nga whapitoa because he's got a special au ke fai aku anga se cuando koi maremuku o manga ia ke le cuando le vai ai pe anu sorry lo te fat tu la epa mantua te tato titi lo te misawele lisio to balu le lalo le mea se sa wai ave sa mua oi o ta fia ia el vale le ave so tango unga ia ma quattro la fu de pese hore le cuando tell me when you will be mine tell me cuando
Ia wa mau fa se ata nei a sa. Nene. Ora nga ka ke wisha ka ika anga kwando le nguku asa sa o sili. Ah. Wa tutu salele ia ia mana o nga whapitoa mai e kuando vai o. Ia a o le sile mana o nga whapitoa le nei e kuando fo yo ngai ia. Nga au tis e pori i kari o. A o fofonga la ia tula e pa. Ua le tusai ma le ato toa al malo se o tino. Ia, whasau kau o umatua ui. Ia, o mai la lea i le tūlanga lea mantua fo le no whasoa te te oi. No o matua fo lunga o penga, lunga o le social media. I've made myself heard. Aua e te sau e te whaalata. E te whaalata tau whaasese. E be te sau e whaapele pele pes tamatiti le sau e whaapele se lole. La fonga a lupe matasila i vala. Le na whaianga i le pale mia. O re tamalele ele fio mai. Fesa to ia i taimina na fio ato ele fio ngale. Al minsta o ia. Le lua olu o e whaile lata roadshow i whalata i lamene na tau tau fia. Na wa pei o tau e pei le fio ngale li i pale mia. E le o se tamo le ele tulou le fio ngale li i pale mia. Lameno iai, toi whainei foi la le lua olua lima. Toi o mai foi ta ofi. Lea whaftai ia sa matau sa la talia le sa vali le vai ang whai. A lea nela le mele iei, e se le matanga. Tu sa o ia le na o lo matamata iei na la fonga. Au te i mole au ngā tonu na mafua ai na whai le mea lea. Lea la whato a manino ai, o le osi ngā whea ngainga i le whai i te tonu o le ho le iele paolo ma le eka le sia ma le nuu. E nā leina o iele fionga le li pale mio le veo lana sasoni. Peo na ia sau noa, a whai ana whaapena te ilo o se tūlanga lea, nā leina watu le wala au lia le fionga le al malo. E o iele alu, a o ia whate ia. O ia whate ia. Lale me ua ngini, me leango tangata e mento whaila na ia mawhawhau. You know, o mea whale tua, e lea ngingi ai furwha pokiki, me lea no e momo tau whavalea. Tau whavalea, ia, tau no manino le fionga le li pandemia. You know, ua peia leo mai e whaalata, ai o le fionga le li pandemia, la whaapea whaui mai le tūranga, whaapea le lato tino whaalatai. Le ai e le whai to tasia le fionga le li pandemia, a le natali le fionga le li pandemia. Le al malo Samoa, ta tia ye se taimi, Ale nei whai le mātira tila ia, o te taritono foi. Ai whai wa pūlau le māsiasi le fionga le al malo, o le whaate ia foi o ia le o se mea e ta tauna a mai whaapia, o le filongia le afoli, le whaalapotonga. Sa le tauna a mai ai, sa tauna, oi, sa wawari o le ofisa o le fionga le li pale mia, whai e se lato tala. Ai pe wa whao ngā se le awala, o le awai o le fionga le li pale mia, tusa malwala au lia, a le ao le malo, i le osi ngā whianga inga, a wa whai, mele ta mai ei papa u le tō whā, ia o tangata pipi o uma ia, lea la ua, to e tupo iane ia la tō. O le mea, a le mahaliela, o le manatu o le li, e whaabatwalea pandemia. Io e. Watu roli mana onga sapo mai whaelua i e whai tō tasi e pule o mea. Ai e whapea mai e whaabalea whapea whanene, ai se tia e le fionga le li pandemia. Le la o manino. A whai na tofi tō tasi e tō taitai e le ao le malo i lona vai teimi. I whapea nālo vai teimi. E tu o me tofi sa mo ato. Nā tō noa. Ia, solis. Ai tasi le tangata upu te tele soli. Oi aua. Sa o ele sa unonga le fionga le li pandemia, e titilo iai. O ia le lata matatu ai lata ia ai atula epai o i petesa.
te mataulia foi o le fionga le tulo le fionga. E ia le lato mea foi le tau le a fionga tutasi. Ia nā. Le lato a fionga tutasi. Le pi e tau alanga le li ale masanina na fofonga nia mena o le a fionga tutasi. A fale la tai le isi sina te ia le mea momo e loto. O le tamo le wha nau I fale la tai. Nā tonu lava. Ma le si metu lipa. Ka ni te o se se au. O ia foi le sa tupu al fale tonu. Ina o susunuinga le maota o le ainga. Le ainga lava le o au anai. Le ainga o tina o le fionga le lipa le mia. Ia foi fale la tai. O le ula foi lea. Esa. Ia. Soli. Ai fato ai. Le taimia no o whaalongolongo ai. I have my status. Aua ko ke whaalaka. Whea sa ko la lafi ai. I le kaiminga o koile le a fwil. I la au le mali e toa. Taimina o tuai e fia whaai loa le anava tawa le ai le road show le fast. Whea sa tau lafi ne tau tau fia. Wa pe le o se tangata o le sa o sa noanga le fionga le lipan mir te le taimi. E le o se futu whaatafta whea le sami. O ia o le tanga o le ele. E te sila fia fo I mawhanua. O le mea sirina matanga. O le wha leonga le li o sof. Wa tau le li le lauli. Whalonga tu le li. Mwer tau whawarea. Wa wā ki au koe o soku ale mari e toa munimuri. E mua anu le lauli. Ai fuko amun. E tau mea ina. O tangata ele masani ngutu le mele. Ale o kau whai e whavalea so le ia le nei le pale mio le atu. Anyway. I never liked him lao te loinga le leile lona maa tau whapadea. E te loa. O le wo best friend a si lo matua nei, si o tō rua nei, lan tō rua lau maliu. A fo tau songa oa. Ia I moa, To filau I moa. Ngā la, sari. O ka kei e ku fo ili ngā mea li. Anyway, ka kou, o whalangina ko inga whai mai. O le mitanga. Oi, o le mitanga. Pale mia le whale latai. Latai, au le malo whale latai. Au le malo whale latai. Peo le sa no le fionga le li pale mia. E alofa e le fionga le au le malo. Ia. E ina se te lo I aisona. Peno whai atu. Ta alofa e le au le malo. Ai ua pūlau le masiasi. E leo I aisona manatu e au mai nei to I ngā mea. Ai memol tangata papa uto whawha pēa I o fia ti ele pale mia ma le au le malo. Ua fia whaiso na ai. Ia. Mana ia. O ini si mea o whatanuanga le o inai ati o e pōrta. Ia, anta maila le tūlanga whala le ia sa whata. Ia. O le na whaai loa le fionga le li pale mia ua umanau o atu ia tu ia. Ia, o le peo na sauno, o le whaito to atu ia I te tono le fast. Tupai. E ui mai atu pa I John Mathis. Pei fo o le tūlanga le na whai a tani eliseu. O lona whaito to ai te tono le ainga fast. E ui mai o ia nonu. Ona o sui o le fast o le sa tamu moi. Ia, o te longa le na maua mai le tali ana nafi. O le o tādia la le vaenga whai le fast. Se lato whailo inga ma tuia. Ma le I tu malo. Wa le ale I o atu le I tu malo. O atu whai sitala pe momoli atu le lato sui na o. Na o a lato fontanga ia wa wha lele lungo le ea. Ai te lol me malia e mawhanu. O lea ua sauro tatu wharongono uma ia tuia. Tatu wharongono uma le tu malo. E le se palo te whaia. A lea nana ngana I atu le pailana ana pōpona nafi. Le uta pena lato sui. Le ua ile sui o lato mai safatalua. E whailoa mai se taimi o mua whapena hui whale alili. Ue fo ile sui o lato I whale alili.
pau le latou sui le ua fa'alauiloa o le sui o iva i magatolu manatua foi ia outou i savoi na mai foi ia ele se sui ai o so fa'alava ai lau kama O sa fa'alava ia ina. Ia la nela me o sa fa'alava ia va la simalan sa mala. Lela wale pa usa mala o ye le ofiso o foi o soi fo maloloina. Ale upa usa mala falma ia intia la ta o. e o ka ke i foi i ka me so o vi ona si mai to inga intia La si mai intia. ai so ana se mai ko inga O le fatu. ai so le O le tau vaenga. O le tau vaenga. E pe falan famanino me le fionga le lipale mia. O le wa muli ta ia tu foi le si ma mo diuli. E tu lo la ma. Ia ma wa le fa pe la. Ia o le fai to a foi la ma wanga ile ainga fast. E ui mai o ile mono foi ia. Ia la famanino. E pe fan sa no la fionga le lipale mia. E le se fai unga e fai to tasia e ia. O le fai unga e ave te tono le vai tele le vai fai el fast. O ina sa wale tali. Iwa. Ke lo ka ke ngofo mo ta mafau i tangata nei Chole ai anga mafai ko inga me fule le mafai ngo karu suilo ka uru le uru pof anyway ia karu sia ia nai fo iuso tato talo ia tarsia ia talia mai le vanga fai wa le pasi atu o le kokas E titilo ia da ilo tu le po so o manatu e moni o le wa fa fo fonga to tele wo umana sau noa tu ia i lungo le lapo kalame mapulotu ia fiu le tama mai le tami solo ina ia o ene i pa ua tama le anga vai e kuando fo ia va ai le aia tu mautalia le fionga le li fai pule le foi la na fatata noa i lunga o le o tautaiai ia mana ia le sau le famatalanga ma whainga tautalanga sau le foi na ufalongo fape le foi na fai la fatata noanga ma iti wa iai la nisi ana nafi pota la tua nafi la fatata noanga ma iti wa iai la nisi o lo ia o nisi foi o paanga wa vala au mai e te tupai o le aso o manatu ia mato fa so ala valea ia dai po mo tatala mai fo lato ato pona i lato concerns ia matulanga i ele popolenga o na mantua le sa la lafo lava e a foi e limongi masa i lele fa pia o le tam fai e taleper vai fai el fast o le popolenga foi la le sa fai lo mai ona be careful. There's always a chance of a mole. There's always a chance of a mole. Pela le no falongo la le saunoanga le fionga le lipane mia. E tilo foi ona lea. E onga la fonga sa fai foi e tu ya. Anga i le fionga le lipane mia malanta tainga. E fai o tu ya mai Samoa a olona fale tua tu i nei New Zealand. A lona fale tua atu i nei New Zealand. Tele foi ne la fonga. Tato titilo foi la le teimi o le lua olua tasi le whainga malo. Le na sau le sorte te e mana o atu le palimeni. Mana na o so sofa le whaituto o tono palimeni. Le ana toi wha manatu e foi la i le fionga le li palimia. O le aso le nao si aso mataitu. Ona lea. Na to o tuli le whaife au e whakasa. Ia Bismarck tamati na to o tuli lumo falfono le na fio toi fo le au malo ma suito fia ai uma mai wa uma tai molinu o mai i e fai le fono al kapeneta ai te ila auli na bala awa tu tangata ba ai le toi ina na walwatu fe sili nye po toi ina le fionga le aki epikopo ya mata elinga
lea na tātou mai mo Samoa la langi ato. Pei o le ale nati mai le fionga la ule malitoa. Whaasanga i matoina abe esele i tonga na pulo o toina. Mawhapea, le eise mea la sala ina ai oe male e kalesia. Ianga sala tu la epa. Le ale fesiri mua ato ina na whai ia la auli. La auli ia e alofa. Wha ma ngalo lo uso ia tu la epa. O ia lea, wa ta amala ai ta i o e kalesia. E oe to tutule whatu ese tautalo i lea. Tele o le fau alunga, ma le wha sausilio tu la epa. Ale vai atua, e le ai masea o inga ma se suinga o ea tu la epa. This is how I see it. O te au whaatasi fo imale malmanato le fionga le li panemia. The whole scenario nei mautausanga, lua o se yo mautausanga le nei, o le mafua anga umo nei mea, ona o le leta lia ina tu la epa, o lona to i lalo popo, wale o to se eti ile no foa wha palemia, tatalwai le fionga lau le malitoa. Enough is enough. O ia wana ia wha tautala, ma le moniso na alofa i tangata anu o Samoa. Whawhetai o le wala aua le atua le wa ia nele fionga le li panemia, le wa te lele la vea i mo Samoa. Me tona na lele tupu mai nei. Malo, ia, tātou te tua i sito ina. Malona mautinoa, e le toe maua sona taimi. E o ai ala tō umale i tonu i. Li moni, o ai fwering o le siari, le sui tai. Fono toe? Le toe, e laki pe ato tu mai palota, in the next 5 years, e laki pe ato tu lai mai. Tō le lako career o lako kilkilo i ai i le coming to an end. Careers e la ori nei. So le se me kau ke pole fo i ai. Ai le serkala le finga le pa mia. E si le se o tata mala i ko inga lea. Manga lona le apa i le atunu. Malonga le ai ke loi. No mata le ata nenga fa emo mai. Langa le aso le ta o le aso pongisa. Ta ilo i baba ai au ai. Ila na ua muri ta ia la wa ai ko inga. Ua panic. Ua ai atu alatu lo male au le malo. Ngai wa ai le kanga ko malo fu pe ua line ko inga fo le hopeless. Le aso lea. Ai ke ia wa la ku ka va le la ave loka. Ai ke ia so le ko but anyway, ia ka ku fa ka dia pole ase tulanga le o le a o mai sko inga. Ia Lo te maua fa pe wa faisanga tala o ia o le a se la fa se tuanganu ma ta i o le HRPP. Le na fa atu. Ana le male pe wa e lo le to tu se HRPP e te le fa mai e te o le a e fa ma vai le resign. O fa ma vai ko inga. O la na talanga le wa mai lungo o le a resign mai le ta inga o le HRPP. I feel. We don't know when. Pena ani na fonga e tongi mai ina ia. So that the people will have mercy on him. It's silly. Yeah. Ole ta upu mulmuli tu la epa. O le wa fa maonia mai ele committee o le Olympics. Le International Olympics. Wa fa maonia mai. Transgender women athletes banned from any female events i te tono le Olimpika. Wata wai, the transgender. O le whawhawhine ia le wa umana tulou, wa umana whai o lato tonga, o lato i tu tino sa sui e le tu o te maitai. Mantua foi le sa te le i o le whale tonu le na tupu mai i le sa fia ile weightlifter tatou New Zealand ai e mo e gold medal ai le tamaitai lea le sa mai Europa o Laurel Hubbard, but o le first transgender woman to compete in the Olympics. O le la whapea mai e iai nisi o atunu. This will include South Africa, Caster Semenya,
o le winner o le London 2012 and Rio 2016 women's 800 meters Olympic gold, as well as the boxer or Emain Kaif in Paris in 2024. O tulanga na ye le manuia ona lea a titilo ye tu lepo to so it's a physical body o le tu paoni a le wasau tau va i le tulanga o le sisi me mamafa mantua le to tele alo sa mua o le sio tato atu nu le fo i tele na maloma pine aulo mai i so se talonga le Commonwealth ma le Olympics as well as the Oceania. Ya o tulanga na melo fio talo sia wa le teilo inga e tele fo inicio tapenpenanga le fionga ya tua pepe a siata Jerry Woolworth ile tulanga le sisi me mafa a wale Commonwealth a wa fole Olympics e ave ia ia suita wa su tato watunu. Ya, o pe o sa fia finga o le tu malo mai monga tolu le ala fo mai nei tangata o le fa pe mai ana ua tasi le la tu malo wa le vana mo mori tai o li seu le on tolu le ese palo kai fai ya ai onga ia fo ia iskanga ka lai lo ngai ko ngeli o kai pe o le meale le tu pe le na mai la fo tuanga a matanga o le tapo kala meli am tanga tapo ia e pe o le na al fo tuanga i abi nei o tatu tangata ia tu pe ia la tu o lo faia ia le fa tau tono o tu malo le ala va se me ua ai o pe o mele o mai nei tangata o le o tu malo ia o le i mau ala fa se tasi ato to e tonu o le tu malo la pai na tonu ana na va tole fa tuanga tu la epa a fai o ani me o tau i loa to te fia whaale o fai tua. O wale mai le lunga o penga te whai langi, o wale mai lunga social media. Tātou te whai a lofa i tātou ta i le fionga le li pale mia. O lo ta talo mai pea i le tātou ngangana ma ia whaapeo na tātou respect i o tātou suita wā. Ono lea tātou te le mana o e tusi lima mtau ai maa mai le si vaenga le la i a tātou. Ia maua pe i tātou le loto ono sai, loto whamangalo, ta atia e soalau pule la vai ia tamadi o le au e tau wā, e mwhai ana soalau pule la tau. Ia, o le nā, o le tasiri nā o te loe e conclude whapeka po kalamini po o tā whautuanga avea i o tātou sui. I o fwoi ai a tā ua ia e kau whapea le langona isi sui e o kau mai. Ia ai la katua i le paremia ma le kapeneta ma le latu whatatau. Pau ale mea kaku kapua i ngungu, ai mo se mea sili, mo se me le linga o le atunu atoa i oe. Ai sao, e moni ana i tangata fo i sisi tu ono o toto tino ma ano. Ai oe. Toto tino ma ano i latu ia fo inga ia uo ia ai le faina ma ia paka uo fo ia fai ai ona tatu ma i se mea sili mo sa mo atoa. Ia. Tulanga na ia tulepa. Ia. Sa mo ia ka koe mkau? Ia o ta upu muli lava. O le ta vai o le Asia. Vai bo o le aso malo lo tulepa. E le malo. Io sei mai o le fa pe mai ia muli magola. E le suina e alu le fatu to tasir fast i vai motor. To malatai. Tula epa na o mawase tala na po. E sao? Le ai o le tala na le, tu sa pe o le winga tonu ana le manatu le na abatu. A wha e mana o e whaatu sau sui, e le mawhaina e tango lava o e a mai tu lunga le ata mwha pe mai tu to tasi. O ina o mai na mai le ata i lunga e mai whaatu to tasi. E iai ala o mea. A wha pe tu te mana na o ai. Aua le fete na i lo loto ona o le a whaapea ona wa ave pai a mela o ia lau mea
tau whai to toa i o le ofisa au tu o tato ainga whaas, whai mai e nā. Le lano mo wata lana po, e le aise tu to atasi, e le aise sui tu to atasi o alu. Nā le tasi lava le sui o le ainga whaas o lo alu. O ingoa la nei o le au mai. O le isi sui o le fast mai mai maunga. E o le alu i le palota soata to malatai au nuua. E le o se sui nā le fast. Ia, e whema le alfa atu to tasi. Ia. O la nā ia te tau pe a whapea o le tūlanga na iai. Ia e mantua foi. Ia o le unga ai tūlai mai. Ia. E le mawhai fo ilana tu e sau i le fast walanga le sa i le sui o le fast. O lona whai to o fo ila o sui o le fast sa tau wā. Anyway, ia tātou tu i le tua ina ia mawhai na to se fatu le lei manatu maloto tangata ina ia mawhai na lātou soa le pule mo tātou te tai. Ia, sau ka mungia. Tula epa, vai le wo ia so malo. O lea lava o mai tangata i le mai o le asia. To tele i lātou ia o tātou vai le nā. Mo le whāwhangu e toru se lau maleono. Ia o le tātou jau le nā mo i lātou. O iai ni mana onga whapitoa. Mai se lātou e mau le arthritis. Pe mai se lātou e mau le gout. Le nunu. O le mai fofo le nei e te le inuing whala au malolosi wai e le afianga o isi tōtonga. O lea o le jaul e mili e soothing e mili le tino ina ia te ale ti ngā. Whapea whaila tātou Renew 28 o lea e au ngā mo mea ti ngā o le tino. So se mea ti ngā le tino e te whao ngā inga e le tamalea. Ia o le nātula epa e se lau lua man se lau maleono. Ia pe me masani wha mole mole e le mawhai na whai asau oka pe a le ato atoa mai i au wha maunga. O lau i ngoa atoa, o lau tua tusi, o lau e-maili, ma lau telefoni whea veai. Wai once lo e tau nu mai le tupe, process lava le oka i le system ma le company e oka sa o amati liva atu i lau whai tutoa. Malo. Ia, nātu la epa. Ia, mo tatu umai New Zealand. O la telefoni na ma whanua o lo ngā ko ke vai mai ai le banner right in front of her. 021 lua iwa tolu. Lua iwa lua. Iwa lua, kau le loa mei o maksol. Lua iwa lua, tolu ono o tasi. Ia o tō umalawa New Zealand. Ia mala awane ia ma whanua ile o lua tasi. Lua iwa lua, tolu ono o tasi. Mo i tātou nei Amerika, mo na territory Hawaii, Alaska, wala mai i le 5 ono lua, tolu fitu o no lua, ia pesili mo soli, ia pesili me fo ia tau, ia a o product umana o whamanino mai le to whaia mo whanua. Same product. Tusa tau, same prices, ese currencies. Paunara i moro tusi da fia. Ina ne ioso mai sisi o tō New Zealand pe o ka mai America leaf e tau ngofie le ai the same price ese ranga ese ia tupe o tō New Zealand Australia ia mamato i nei mena poringa mai whape o tō tau ngofie America e le tu sale le lava ma o tō New Zealand ia o le baanga le na a mai sa ta tala muri ma tātou mawaile ni o te loa na i ele appointment o la fiafi. Ia lele, ia whaftai tula epa. Ia sa moai whaftai lau whafonga anga o le nawa umana mawha soa ta no atu soa le pule mai ilo. Ia nisi o mata upu meolo tutupu. Whawhaingo fie na e malamalama, whawhaingo fie lau whai unga, whawhaingo fie fo inga e iloa le mea te tau na whai. Ia awi lea, ia o se leo vai le nā o le maa au nanga. O lea fo ise leo o sasi lau whafonga anga Samoa. Ta tonu o le manmalo to e tū le nei aso. Ia o whapenāna whamangalo inga o mai tātou. Ia, tula epa, tātou e whailoa i le vai aso fōu. Ma o le ola ma le malosi. So i fua ma ia manuia.
Whaftai tele tupai, malo whaftai mo le saufo i tapo kalame le nia fiafi, malo tapena whaftai mo alofa tele atu ia tafea ia ma le whanau tatu i whiroa. Manuia le sa tu. Tau i fua. Ia, manatu sa mo ua umai foi i mala u tautua o lea ua te ala titi ale tula ia o le tatu po kalame. Oi o lea, le ua tonu minuti ua sili e tatu po kalame. Ia whainga tatu tu e whiloa i lea soata o lea aso mfua. Malolo tai au, ia o lo ua so malolo tai au. Ia o le sosale na o tu e tu o matou nei i Amerika, no winga, ia o nau e bese mai o sana, ia ua tu e tu manu malo Yesu, ia o le manu malo Yesu, o le tatu manu malo whaatasi fo ilea. Au i e tatununga, ia o te whamanu atu la sartu tu ia te utou, wo mapa anga tatu por kalame, ia ile nei fiafi, batu fo i alo whaanga, mori atu, i tai o le tatu malo, o tai o ekalesia, o tai o ainga, tai o tu malo, ia ma tai o tatou o tama, tatou o tai o tono o tatou li o wharainga. Mani atu ia le tautua ma le au nangara si whonga tai a fōlau tau o ona masani, tu ila epa whaafitai li o sua. Tatou wheloa i le aso mafua, ia o le vai so fou. Se ia o toe so tai i le wharitua ia mai awa a mawhai ia o tatou malona i le aso mafua. Ale ai, ia ona tatou whira i le na o tatou i le aso mafua o le asau nei ia o le aso lua na o tau Samoa, New Zealand ma Australia, a o le matou aso mafua na. Mo le temi nei, ia o te pea tuai Samoa le atu pele e alofa tele mo oe.